Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari. Ipanyo ti Espanyol na kakabsat. Quiero usted, anyate dati nagyan na. Tabungaw di Pilipinas. Ito Espanya, anyate katukat
aku cantik, cantik bagai bidadari. Tongkwa, hai Jepoy, tako boy otanes. Lembaga para boy ayo apoy, bagayo no ayan yung abro. Seperti seorang ratu. At alangan nababati nga 20 minutos. Sakbay nga pakata nakakapsat ta, ginananakuntan ka. Agred-ready nagpalag di SK ito no bigat. Ngay audition na manayin. Sangkoy ko na ni Hani. Painalan sir, kalabas ko na na. Kung naman no kalabasa di Botelya Architect. Ngayon ka na sumayaw sir ha nata. Nagbasitag boy-boya ito no umaduaso. Doon ta sana kasot kuya nga muna ito no Domingo. Isuntot pa ng Buya yung TV intermission ko kakapsat. 448 kayo nakasang kayo mag-share kami. Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Sayangku, perlakukanlah diriku. From Hong Kong, Tongkwa, Inchik, Tangkoy. Hello, kada kayo po dito ha Hong Kong. Naragsak nga rabiyo po dito Hong Kong. Kalabasa di Botelya Finalan Sir Organisa Cortes Arthur Jr. Kiera Roster Maribel at na dito i-page nung game muna ko na na. Thank you, hanga na po kaw. Kalabasa di kaserol. Una tanay panjiri unag ti kaserol kakapsat. Ayan tita, tayo kini nga makapawis amin nga buy-buya sir ko na. Andiyan na muna yung nakinni, diyan mo magkinni. Igiling kong tulatan sampulitan, awan. Anak sampul po 49 tinakabuy-buya. Sayang ta sampul na luka. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Kadakiti amin na po. Kada kayo amin nga pong anayat nga buy-buya. Ken dagiti nagbalin nga sponsor ko iti daytoy nga edition. Special broadcast iti liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman at kini Marites Aquino dito i Santa Cruz Tenerife. Ni Felicidad Caserquines dito Santa Cruz Tenerife. Ni Elena Gallardo dito Hong Kong. Ni Mary Jess Baliwag dito Hong Kong, uno Singapore. Ni Mami Mai, ni Manang Joyce Pico Corpus dito i Tenerife. Ni Marlene Orpia dito i Tenerife. Ni Amelita Palad Macareg dito i Santa Cruz Tenerife, Spain kakapsat. Di ayat da nga nag-sponsor iti daytoy nga edition. Dagiti mga abak po, i-message dakto, ibagayo nun nyo tinangabakan nyo. Naalakon tayo nangabak kakapsat, at nangabakan. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen ber. Ayan kakapsat, dati ti sonata para kata kayo. Habang agang kanta, agjok na kakapsat. Tinagyan na dahito kasarola kakapsat. Congratulations to Bingo Boy Acosta. To Bingo Boy Acosta, diya kamunoyan na po datoy. Hi Lorraine, dinakmet lang mga vacancer ko na ni Lorraine Bagoyo. Hello to Bingo Boy Acosta. Di correct nga answer na kakabsat, kalabasin. Kalabasin.
Kalabasin. Kalabasin ha, kalabas. Hi to Bingo Boy Acosta. Thank you very much for joining ating nangabak ka, kalabasin. Yan. Blanco y algo líquido con aniquera roster. Amuyo kakabsat, dati joke ko sa marano. Basilanganan. Dati joke ko kakabsat, mostly ti problema tayo na agbiyahe tayo ko, no makatakki tayo, ag problema tayo kakabsat, baka awan ti pagtakyan. DJ, pag sardangan tilugan tayo, kada pag-isbon niya, narigat ti pagilo kakabsat. Nukas pangarigan, makatakki kayo, kung awat ti pagilo yung kakabsat, dala basit nga, kastoy kabasit nga papel, hanga makanay niya, ay isuro kayo ti pamayaan nyo, no makataktakki kayo, awang ti pagilo di pagtakyan nyo kakabsat. Ayan, dindinda. No kastoy lang ti papel, hanga makanay nga pagilok atoy, nagado nga tissue nga pagilok no tumagkinat ha, makanay datoy, siyempre mabati. Ngam no, dajay kayo biyahe. Hi, Jess. Nasa Spain kasi siya, sir. Alam, congrats to Bingo Boy Acosta. Dajay, tinakaabakan nyo kakabsat nga dati nga dati Spain. Thank you to Bingo Boy Acosta. Nangabak ka imbagam ko makadagdadag dumang. Akas di lang, gasa lang nga talaga. Imbaga mo, Google kayo. Nohang kayo nangabak ako. Better luck next time. Tabungaw datoy. Uray ko amti ko na. Kalabasa ata nga basit ko na. Kalabasa nga ata nga basit. Katukad ti tabungaw. Nya kalabasa, no karabasa. Karabasa di Pilipinas. Isuro na manin. Agramit kayo to ti live yo. Tas tamasyak to ti maki ay ayam magkada kayo. O nayawawan da yung panagilo tayo. Sukini met gayam dayta sir. Inya nga sukini. Ti sukini na green. Kalabasa, Christine Ragonton. Ti sukini green. Kalabasin datoy. Kalabasa kung sukini hangag pada kakabsat. Isuro da manin. Kuna manin. Nalalayng nak kada kayo nga buy-buya kakabsat. Dati ko tiway sulbaran tayo na makatakki kayo kung awan ti pagilo di pagtakyan nyo, kastoy. No dato yung nga papel, kumul-kumulon nyo apo. Dato yun. No makatakki kayo, agbiyabahi kayo, dato ilang nga papel, kumul-kumul yung nga kasya, tano ihilo yo, hanunay nga agsarigat ka na kita upo yo. Ayan. Kumus-kumusom. Into no na kumus-kumus. O kumus-kumusan nyo alas jay. Adi ba nalamuyutan. Hadi at almoranas na hanga masaktan datay nakakabsat. Ayan. Dakil nga tarong. Kuna na hanga tarong daji tapuraw. Daya tarong nagpuraw sa bali mo lata di tarong nga puraw hindi ta Pilipinas. No tarong nga puraw no kunayo. Boto ti Amerikano dajay. Hay anti daily awan gamit ti agpungpung tot apok. Anak pungpung tot ate, kuskus lang isaw sawag. Okay. No kastoy lang nga papel ti pagilo yo kakabsat. Pamayaan nyo. Kasi no datoy lang haman ka na nga pagilo. Pamayaan nyo, i-fold yung nga kasjay. I-fold yung man nga kastuyin. Tapos, i-fold yung. Makita yung atatirad na. Dahil tirad na. Nalamuyo dati nga papili kasjay. Tapos, ito no malpas kayo nga tumakin. Habang nga tumagtaki, i-fold yun. Ito no malpas nga tumaki kayo. Ikatin nyo dati ati tirad na. Hanyo balbal lang, idulin nyo. O di ba datan? At itirad ng kakabsat. O nakakastan. Tatati pamayan nyo.
Ti pagilo yu datoy ni datoy dati tamudo yu kakapsat ihilo yu datoy. Problema yun no kasano ti pangikat na itakki na tanapula na pulipulan ti takki datoy katambo doon. Masapol tayo tay papel. Ayan. Virgin. Dakil mo unay dati kwanan. O, kasta ti pamayan nyo kakapsat, di ba nakapantay papilen? Na virgin tay papel kakapsat. O, di ba kasta? Eto no may katay takki, ikas jayo dajay, i-upnotan nyo kung dati papel, dati imayo, tay tammo do kakapsat. Ay, ikas jayo, o, naikat basitin na daw, naikat isubli yung manin, ay, punas-punas yun, basta, iabot nyo kung dahil abot, ikas jayo. Ayan, isayo, medyo irad-rad, ata no may kat, at ay magarot tamo, iti pinagilo yung kakapsat. Tata, masapol tayo, datoy, atay basit, naikatan titakin. Medyo naikatan ta. Nabang lumot ang mga taki kakabsat. Masapol tayo datoy. Makita yung DJ Anti Kukuna, DJ Anti. DJ Anti. Anya mo dati to karon awanin. Agtal nakaman si ka mga Espanyola. At ata masapol tayo datoy basit. Di ba nakasta? Makita yung diyanti, nagbabatan ti kuko, kada dito yan ti kukuna, at danabati nga takki. Siyempre, naipilo na kada dito yan ti kuko, ati ti pangika yo. Eh, so, sugki-sugkitin nyo di takki, tanuhan unay nga, unay nga nabangsit. Kaya ito numalpasa na, kabaikat yung diyan ti, igit na dito yan ti kuko, ayan, tapos na, gaputi basi nga papel, nakailo kayo ko, no makadanong kayo to diyan ti, ayan ti pagbugwanan na, kabugwanan yun to, dati ima yun. Hanyo awot na ta nabangsi mga muyo. Dati ti pagsukiyo. Yayan ti nagbabutan da kita kukuyo kakapsat. Ajay ti tip ko kada kiti mannak nga agbiyahe. Nya makunaya po kosto. Nagkakatawa da. Ya dagin iso ti pinagsuki-sukiyo kagati mi imayo. Tao rin hanyo ibaga talaga nga naipuligiran dito nagti kukuko da takki kakapsat. Dajay ti itip ko kada kayo nga nabasak nga nabuya dito yung Facebook iso nga map. Ayan Pureno kaskasan no nga po Pureno kasan no ligliga yung nga nagtatrabaho nga nagmalmalam no agboyo kayo kanyak kada kiti maya nga agi-sponsor no kanayon nga ag-live apo tadabuyan nyo nagsasalawa-sawa dito yung akpod no gusto mo timbaga ka po kada kiti yung mangan ang kumoy baga nga kanin nyo datatakkiyo. Ada wipes ko sir ko nan no kas pangarigan awang garod nagmayat nga tanlado no apakdiggo pagdugong ko na santo gimatel tagong sir alak amuyo mo nga nabangsit alang nga angot-angoton nyo pailaang iura yun nga makaala kay ti danon tagbugo kay to na lang ta dagi ti remedy best remedy tapno lang makailo kayo nya kaya yung garod hanga takit-takit kita bubo yung agbiyahe di ka nakabangbangsit. Elekon ko na. Wala siya kakapsat. Makalulag na nga mahangkulay patpadlaw kada kayo. Tamok nga maragsakan kayo kung dahil nga joke ko apo. Ayan. No kaya yu apo ti maliwliwag lalo dagiti OFWs. Agbuya kayo nga kanayon no ag-live na. Kun ag-like kayo, ag-subscribe kayo, ag-share kayo, ag-subscribe kayo YouTube ko. Dahil lang tamay tulong yu apo tano ti kastak agtultuloy dahi ti liwliwag kinray aw dagiti OFW nga Ilocano. Inya, adun sa una din napatangkon, 3 oras ko dito yung agpatpatangan na po. Sala yung mampay lang. Apay karon kay kadum brief mo, architect nga biyahe ka. Di ka pa'y latig-latig kada buto-buto. Kada mo pamuspusanan nga papel. Nung malipatan natin niya karon, 208 agad kanan na mo lang yung takina. Fuera de los buenas idubing tayo apo. Kanan tayo titakki tayo. Ay sure sa kinang ko kano ti takik tano agsinglag ni nang awantilana na. Tati na ti kinna mo titakim dubing isong awantilana na kun ada jisinsing lagad da kanyo. Naimas mo gayam titakki kakapsat. Indakkel ko ba di awan nak ko ba kada ito nga gundaway nga mabuy-buya yon no nataynak nga nang titakki dubing nak.
Dan subscriber, God bless out and more power ko na ni Nora Garcia. Si kapay sir ti sumala sampol. Ala, no kaya yung mabuyadak ngagsala into no Domingo, iti first part na po no mangroginak sa banyo ti mangan, ta ag intermission number na to, barbarang mo uyuta ni mami may tadwa kam to ngagsala. Wilma Arellano watching from Vancouver, Canada. Kumusta kayo apo dita Vancouver, Canada, kalugaran? Ay, mami maya katawa Marinel de la Cruz sample kunana. No may bus. Da kayo apo nga data Vancouver, Canada, na imbag nga rabi, na imbag nga aldaw, na imbag nga bigat yo apo. Hi to Wilma Arellano. Agama mo kay sakin ni mami. Clarites Tanyesa Manuel, manggagarpet, manggagaputak nga manggagarpet, manggagaputak apo, takin nang ko titak kikidubing na kan di makal namay. Ado mo ti experience nga nalabsak, dinatay nakkuman no makapatay titaki. Alay kinikin nyo. Nanbag nga rabim, kabsat aldaw mi dito'y kabsat, malom, alas 5 san, ti malom. Hi Chris Romero Repahe, when si Manser kumanatayin, ado kumanatay may sakong kumadijayan sir, o kita madiada kadwa nga nangantaki. No talaga nga wanti makanan, kanap ti taki kong taksubsuble. Apay no, talaga nga wanti makanan tawa mo ti tumulungan de kanan tayo titak-tak kita ito nagsuble-suble madigest nga nalaing kitake. Kastamet kin ka ati mo stamet ni Lola Dulay. Ayan, nagamamu kayo mami kini ni ate Wilma Arellano. Ala, nakasarak kayo. I-share yung kami natin video ka po. Laglagipin nyo basta nag-live nat. Hang kayo nga malmalday, sigurado nga agkatawa kayo. Agkatawa kayo, umbes nga may sakay pag-igid-ida kayo, agkat-katawa kayo lang. Kat-katawaan da ka po ang wala siyang kat-katawaan kayo may. Awam manin, inaramid dagiti nasisirip, binuya dagiti na nyako nanajin. Inaramit dagiti nasisirip, binuya dagiti nananengneng. Joke. Tako na dako. Dadya di ibagada. Tano buya tayo ti sine, na nasisirip dagiti direktor, si tayo mga namumuno, buya ang tayo may. Apo napintas kung kunatay ng nasiriban tayo manin. Isagot ko dahil nga sonata para kadagiti amin nga kabit. Kabit apo. Kabit nga inanglit no apay pala nga kaya tanda. Ayan kakabsat. Kabit nga inanglit. Isang sagot ko da kayo amin sakbay nga agpakadanak. Hi to Angie Agpulo Burgos para watching. Hi Janel Agustin Nicolas watching from Kuwait. Naneneng arami din dagiti nasisirip buyan dagiti naneneng kunana no yay kwa
Gisini. Kili-kili na napuspol pa'y buok na. Ganti kamay na niya nasiglat na. Anya gusto malamu. Ay to Violeta Rapuya. Kumusta ka no kiti kakatuwa na kita balay ni Jenna Lee Jessa ken Boss Libby ken Madam. Kata kayo amin nga katuwa ni Violeta Rapuya kita balay nga buya ka na. Nembag nga balat buya yako. Happy watching. Oh, kabit ngayon ang led. Inang led lang araw doon kaya tampay lang ni kumabit. May askado dati din nagiyan na matulog ka sa May. Gusto malamutin tapno na to kay manday ka aarman ket ni bakit mo asikaswen Hey, good night Jepoy Tabukoy Utanes. Thank you for watching Kapsat. Kada kiti maturog, good night kada kayo apo. Sweet dreams, kada kiti si Riring Timatana, pailang. Ayan. Nagyamanak, kada kiti nang ababag kakapsat. Sa pakadaan nyo. Kayat ni kabit na inang lit umatiburan ngiti ang gudna nagpasang kay ubina amin na kilikilina ayaw pat nga nagatalungan natin kakapsat kita to i-review to dahil video ta alag kita nga ba anyat gusto malamutin napluma to kay manday ka bakit mo't asikaswen Ketagtal na ang matikang kamitin. Ayan dahil ti kabit kakapsat. Dati mo ti original nga kabit. Para kada kayo amin. Hi Violeta Rapuya, good night. Tagpuya ka pa'y. Ang kansyon akon. Baby frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can let you go. When I'm in love, it will be for better. To give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, oh baby, I'm dying for your love. Kay matanagan na po, basiton. Running alone and I try to be strong, but my baby I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it will be for better. Give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven.
your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you where it's true. No arms can ever hold you more than I do. No came to me from heaven, yeah, it's true. True. Ay, Annabel Cortez and Angie Agpoldo Burgos, kada kayo amin na po, thank you very much. Kahit bumasita na po ti viewers ko, kat dati ti para kada kayo amin, nga awan labas na po ta, ipatukar ko dati po para kada kayo. Napanam by Liwa, Home Health Dubai. Kada kayo apo ni Apo Violeta Rapuya di Dubai, ni Jenel Agustin Nicolas, sige mate, banat di mo man ako kilala ni Jenilyn to. Jenilyn Alvarez. Baliw-baliwan yung to, magamitin nagnagan nyo apo. Manipod, dito'y Santa Cruz, Tenerife apo. Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iyaw-awat ko apo iti panagyaman ko kada kaya amin nga viewers ng rona iti damdamo aging gaita. Agpagpakada na ako na po iti tangatang diliwlewaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Mangmangigan nyo iti kada Domingo oras iti alas 9 iti bigat 9 iti marabi iti Pilipinas, alas 2 iti malem diti Spain. Sapay kumapot na naka-ited na tisang kabasit ngaratsak kada kayo amin nga OFW kastamit na kiti apo iti data Pilipinas. Ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo agyaman at ti anos ken ayat nyo apo nga nag-share, nag-like iti page ko kan kastamit iti YouTube channel tino mo Roderick Molina po pero ko nyo lang kada kayo amin kakabsat na imbag nga rabi, na imbag nga aldaw, na imbag nga bigatsyo amin. Dahito iti anak ken kapsat yo iti tangatang nga nagbalin nga timon iti dahito nga programa iti nasurok nga 3 oras. Siyak apo ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina iti nagapo iti barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan nga da ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po, I love you all kada kayo. God bless and hasta Sabado, hasta Domingo apo. Alas 9 no Sabado no Domingo apo ag-live nakmanan. Kan iti Domingo alas 9 di contest, di singing contest na DSK di Ballesteros, Cagayan, padaanan nyo. Kada kayo amin na po, agyamanat, agyos nat ti agnina, sabay kumata nakaratkat kinasalan at tayo amin nga asa nga pada. God bless all, I love you.